Misambulan na wekanda na ndoba tatong mai ena nondangona ni Vakikeli ena radio fijuana ndo mwiviti ke na FBC TV. And sarungat tu na kena samai kili ba kena tubu tubu ni bayang atagila pun nonda matin itu membaleta na runondolu ros ngabulu kina runondolu ros ngabulu kandua. Daba bini bilaka ni sarungat tu keso na bisau esa kalibaki wambimbi ena ibo daba ena isau ni aya kena bengarabi. Daba bini bilaka ni rosati kuno nonda bulangi ena nonda ngonongo sini kabika tiuta ki akeneta wona yau revolusilesi mai na matambosi kaboto itu na Fijian Competition and Consumer Commission. Rosam bulu binang na biokani. Imbula binaka. Na boleh me tiga butuh mendengar na vital no yang ngono boro tiga nggo kero nindo mendengar ni pemadal raramba membalet itu ngan na mundu matambosi. Binaka Matay tortong na ngonong ko mo ba naktikim do tanga na visure titi kumai bikito na matambose ni visibsibi bakan business bat keren kito do tangkumak na non rando eran nando biboli o kito na FCCC kwando kila itu kito do garabira nando biboli kito do lava katalanga na saunia ya kito do reda talanga na visibsibi ni bain business kuara singile besar na nonra tau ya betik ni business iviti ka baka berto kaniliba na wai kitundong gara berto talanga. Naka to sari tu na vital na ngono boro tikonggo kero nindo mandangan ibo madala raramba en butinga ni tukuni ni bola. Binaka na maten tu na kena kadivaka na nona itu betul bagai lava ni yang baki mayongo yang baki ronondolo rosnabul kini ronondolo rosnabul kantua esa ganindo ngalala kina nona kinda dalata kembeka na kena kadivaki mai na itu betul ni lavongo esa bakan bimbita kina ngonan renre ala kudurumetiko viti ena kena tiga bumai na materer bai ko da wirti ko na COVID-19 sangai sanga na maten tu me wambulambula takamai na kena da wirta kiti ko mbeka na ilabo na kena bagai ngataki no da vanua sando na vanua raida kina na maten tu ni rawa ni to soingo me wambulambula takatale na biboli na dona kena ngoni sala sarga ko da kabango ko na kena lu valu tu misombu na bakataba na bakataba ngo ko valu tu misombu ngo ko bayadan to mbeka na fiscal duty ngo na bakataba korto na sauma ira na mai erna volleyball chuma ibono atani bakana ya kenda kauta mai ibono atani ngo ko na matangali ngo ko ren lutu mai ne katol sonvul karona pasende kina 5% lutu sarga mai eso esenga sa mai na 0% iyo na vada bechu talanga ko lava que ver na business na erandau kaitu mega servicing industry go na serve na ECAL as well or na environmental levy echu talanga na service turnover levy o rongo na service turnover levy sa valu tu misaranga misenga kani environmental levy sa may luto nga kina 5 may na 5% kina 5 iyonggo endu may na ko kenda kila tumpenga nanda woli viti mana VAT value added tax VAT ko ngo elava ki we kenda ngai woli wakanganta durunda na store ngo wana supermarket dali woli ichini kambeka na seraisi sedab ko ya esengani lutu somwe me matata chungana vital longo na pakatava ko walutum sombo na matentu Naka la boleh usar ni pemadal ni tangi ni sana matata tiga ni tugu ya wiki na wikanda na ndoba tatong mai ena nonda ngunungo anro kai talatonga ni dong karapa na isau ni aya ena ndo daga tagi barapa na isau ni aya Wina sau ni aya kita ndo re na kena ya mai na ya mai vanuatani ngona ya mai kina nonda to porte mai da nonda do entry so mai kia orto na dak tik orto kina kastamba
Mai tiko ngana kena sau ni nangona e ado mai kina, mai nangona e ado mai kina i viti, ki nangona le orto le solia ver na dau beboli. Na ia, ki tondo reda na dava so na ve na kena i sau korando so mau era na dau le kota mai na ia, mera mai volta ka ve kenda na dau beboli. So na sau ia era ni o kotalanga kina na freight cost, na kena kau mai na ia, na freight cost, na cartage cost. So na ngona na kena insua taki mai na ia. Wataki so tale na ringwanda tale. Vinaka na vakasa ka chuku nongo tokani e chuku na kena kau mai ndona ia e seni kau wala nga mai e sau mana kena i sau ko e biu mai kina vano tani ka manda ke le lako mai i New Zealand e na lako me ka mai vakada lako mai na wanga na sau ni kena kau mai vana wanga me ado mai viti e me ngai ado sara vana na le waraka kino ko me le volitaki na i sau ke ni kena vakau chuku mai na ia me ado sara vi kenda na do voli ko ngoe lo rai mai e ndondonu me rawa ni ra taura lesu ko ea e senga nianga me dakavatu mai ndona dakataka ni bisinisi me na lusi to e na ndondonu me ndona ka ndombe na vuni nona ve mai volitaka me ndona ka e na kauta lesu ko ea me re ni toshunga kina nona bisinisi e vatoka ya na kena dakataka ni sau e me ndandau na numana ni salutu na verdava e ndana na numa o sana ndondonu saranga me vatamba kindua e ando chuku na vanua ke to rei tal chunga e chuna sona wale ni business e ndu itu ke ka andare dir to na business ni da kalori ena ado mai na motoka na mai wawa tu ndona vanua e sini tu na ke na la mai wawa tu mbeka ndona vale ena sagni i wawa wale tu ena ndona ka ena sau machiko to ke ni lori na ke na mai wawa e vato ka na sona na dambenda ka sona ka ndamenda na numa ni ana sona na isau mbeka na isau endau wili tale chiko wana isau ni aya ke na yado mai na bali besar ke mro na marama bioka ni deri na kamena ndo mandana vengo leglek ni berni na giba kurita litu ko bitar no ngono boruta ki no ndanga una ni vakikeli and radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nondanga unitiko ni vakikeli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Romay ndo bulang itiko sini kavika tiuta ke akeneta vona yau roi vole silesi mai na matambosi ni sau se na Fijian Competition and Consumer Commission. Kimro na maram kirindro bakurital mandana nomundro pamada na tarobia tarungo ena pakan din tagiba ke sa lutu ndina na iboda bada ena via eso ovosting ko membali tikenda na boli we kenda na boli kenda na rani redanga ni sando kena impact na lutu sompuni baba mai bina saunia ya iksana red sa volta kitungo ribe stoa kamandango na nonda kato na marama ko talngando vera na ya ko sa mai lutu som mai na tol sanga vulkaro na pasende sa mai lutu som besar kina 5% we na fiscal duty kamanda ke wasanga vulkadi watu ndo na sauni ni kato ni marama Dore kene bagaritaki. Iyo kene bagaritaki. Ni sana lutu mai akina 5% ko kenda mendare tiko kenda ndo beboli sana ndo me lutu kina tol sanga vulka ono na kene isau. Mai bina wasanga vulka diwa ndo me sa lutu mai na tol sa vulka ono. Yo ni kenda na voli tiko kenda na seng ni ya kede sana mai lutu. Kito sa mai rede tingo ni be sa mai kadivaki chik bendono ndolo ono nan rau. Kito mai reda kito sa mai sando chunga ni tomate ti merto sa mai reda sartiko na dava so na via ya kede kito sa na mai yan raba tokango iyo be dono ndolo ono nan rau wasanga vulka vitu kede na category ni ya iyo berto na dono ndolo ono nan rau vitu sanga vulka vitu sangele chiko talera na vi matangali ya kai mandango na leather re ni chiko talera vi matangali category ni leather
rani yaya na vava na kato na vika ke tale baya io vekena na ndau ve poli kena na kilanga ni sanduindu na kena isau mai kai manda ke sa mai ta ya uta kina lawango mai na mata ini okosita dodo me sa lutu sombu na sauni ya so na banana nu ersa kai ti na leni banua but ndana reda vai binaka en ertel gananda bol ta kira na ka io kito nito yayango se tu mai sembere ni lutu sombu na bada so ningo nito yaya makawa so koya kito sa mai dak patetikina kira na ndau bebol taki me kito na singing sari me kito sa reka sa rokengor me sa lutu sombu sara kito na dak sara buat kira na ndau bebol taki mera ni lora iki na ni sa toso sombu na yaya na sauni yaya Nya binaka. Ngakurianga na vamadhale nungu toka ni na ekavinikua. Na ngaunango etiko na nonra yaya ko ese chiko na nonra dokai tumbe kave na pasova pertania na bonde. Ko engo se sembernira kauta mai tumba mai verto na kastamba. Nangona ngarto nangai koto mai kinarto sanangai saumana vagada. E ve questa ya sana mai na mateni okosita sarto na sana lutu sana valutu misombo e verto na ya questa kauchi mai ko ese saumiki na kona tulsan vulkaru na pasende na e vagada ko engo e vaga lawa o ko ese entondonu vaga ubama dalta tskeliu sentondonu mo ko era ni saumachuka na ka ko esa saumilesu mendona kai tumbu mendona tumbe ko tumaikina ko vamadal tagachiko na lori ke bakai ke tore chungona be basan vulkal 5% na kena lutu ana mesa kautani ke na kena valutu me mai na kena vada ko bolikina mai vono atani ngai chiko tale ko ngana na lavaki yani vertona kastamba na via yadov sara vasa vulka 5%. Kenda nangere ni vakilango ni via uchi tolu kina vana vula. Na lori sindona ka lakungani visinga. Kenda levoli lori visinga to sa osonga viti Io ngo na rani le vakila isar shungo ni uchi tolu na vula. Bet ni chiku na nonra ko sa chukngana nonra storage mbeka se warehouse. Ko ngo erna va uchi ngo ngai kaulistal mai sotale mbeka na yaya. Ena vato ka yana kena ilako ese ngani kai ni samata ngani okosita kenda na leni vonu asanta na numa tu ni sana lutu era na yanga sana rede chukuna ngonongo ni taka chukuna sale ngongo na mera sanga mera ni va ngalala takina nonra ko ese tu mera bolita ka era rede tu mbeka metulu se bana vula sabina daga vira mera ko total meso mbetenir sana sauma 42% low se lei mai so ndona vaka samoni ni business ngaya kito sakila ni yara niado mera nirtu vangalala takanon rutu stock makau gai kau mai kona kena kabo na beba to kaya na kena lako na wali besar ni pamadal ni tengin ni sana mata tatigen ni tuku ya wiki mdina kanda na ndo bata to kamay na nongo abuibi na biya eso iwili tiko baga basic food items sila biya entabulia wasmai. Iyo, embau levu tal to nga may na ndona undolo ono nan raw na yaya korto sa tambanga may na kastamba ni naluto na kena ibadaba. Embau levu to ka era wili to ka baka na basic food Okay to lewa chungo na isaw ni basic food. Yesang ni koe kede, koe valutumi na nonra vadabadaba chico vana koe sangai kadiva ki mengo ndona ndolo nonra. Vida wal searchunga ke baka anda uvoli sardin na chinika ngona sardin iyo. Koe ngo chinna pasende. Iko rendi vaki lasranga na kena luto Bata keto se lewato ngo na kena se ava chungo ko se chungo na lomanistoa. Keto na valutuma ke baka sa ado mai na karuni ni nonai kau mai vono tani ya nando ngana kana raw ni vi civic nango na kena ngambega na ilavo ko volta ki me
Se ada nambang na exchange rate. Ke baka kento wul ngai toso takina ila. Roset na biokani dari biro kami nandu tal mata na tingu lek. Okay. Ni beri na kay ba kurital tingu bital no. Nangono boro taki nandangona ni Bakikeli and Radio Fiji One and mo ibiti kay na FBC TV. Nandangono tigo ni Bakikeli na Radio Fiji One and mo ibiti kay na FBC TV. Kamro na biokan kirin ro ba kurital mata na numro ibang madal. May nabuno sa amin dapat kinoy. Vinaka baka nga sa pamadalata kay iliw na nonda bibuli ni da bibuli banuatan ni na enda na bantanga nga na ilabo ibulte bayang ataka sa exchange ina na kero pamadalata ka chiko ni lutu na ibagada na chinna pasende raw nga ni vidalati na kena mendanga ibakila na leuni vanua na vanu ni boli kaya baka kau-kauan na ilabo may bunuatan so exchange rin baka ni New Zealand sa Australia kaya baka kento nga na bunuaran na senga ni tugo ni senga ni pasitaki na chinna pasente raw ni naluto nga ba ruwa na pasente so na total 8 na pasente ra ni na pasitaki sara kina sauniaya mena bakila na leuni vanua kaya baka relay bulu va na sardine endo tal na preserved fish ada na chungo na list na nonreto list may nakastambay talanga kito lewatal suga na kenisao kito na rin iba kilasa nga kaya baka ito doon may luto sumbo na ibakatapa ya ibakatapa na kaya na bakilar na leo ni Bonos ando doon talanga meron na bakila na kaya na luto na isaw bida sarso nga chunga na list ngo na kaya na bo kwa kaya chuga watisto ni basic food yo na rice kito lewa na falawa na biskete go chiko keda na ni to kito kani kito lewa na Kinisaw. na kinisaw yung gore kito rin kaya ni kito rin solia saranga ke bolita ki may nakoro vinondo vi korkoro elewa ital chunga na kinisaw ke baka bolita ki menabi anu elewa ital chunga ikana kinisaw ke baka orto may boli amanda ngai nasto ike kito lewatal chunga na isaw may boli akina ko may boli taka kina na visto na keren doon madal Ini biya bakurin na ibu madal. Sini kabi. Yo, kito na tamban ni kito do umbita na sauniya kito do wan yan rabasar ngoy na pata pa dua. Yo kubera na tikmayan yanu sa nakoro nira na bulbul tak wera na basto tikmay na vean yanu kina koro so vera sando bantanga na saungan yang goy bikin da itingoy banua ibitile bu mera limbita ya mes bolte kina na yaya ne vena koro sena veanu yanu yo so vera sando umbita da xarekian dona kina isau Pasau le busara, kena sauni wapondo kiani na ya mai vitile bu kinon rendu ikoro se non rendu yani anu. Kito ndo yan rabasar vale bu kito na tambana ni FCCC mera kunin do ngito datek se nakidatek kiner na lew ni vanua. Nak kero ni ndro matatatal mandana itu ya. Kaya buka indo na iso niya ando sa lewayan na matambosi. Kaya manikaw taunda ko kibitiliw. Siya kumbekan lo manipuno kibitiliw. Ano tutubot nga na kinisaw? Siya sa nabibiyo hindi bakalilay. Iya. Vinaka na enandu ya. Bata kita ore chiko na isaw ino na kauta me ada sar na sto ai. Kaya manikaw ta na keria. Se nalai eso kita ore dangono go nera keria ngalai vondo se takitale. Galay tako so tale vida tal nan rekeni waye kito sa kilach ko ya kito sa na kena taka kini sau may nasto may volvol kina kay man den sorry kay may volvol no sorry mengela ko saray bunindawa idake na nona sa ni keria may bunindawa kito sa taka kya na isau ko na level ta bunindawa kito tamba katalangayan ko ya ko na nona isau ni level ta kina kena isau ko may volia kina kito lewatal chunga bete kito sare da ko na tumbu tarau ko ndo na tumbu
Kayak bukan mai kaya ko begitu nih sen indo no tumbu gitu nggak bukan raida elak so cibe ya ko kede ya ko bebe tutu bata ciku no mutaronga kata kata ke bata na isau itu belet nih tuntun mendo no tumbu belet nih takam bisnis Nak, matat. Nita gini sana matat tali tu ngawi kim nina kan dan dobo tetong mai. En nondang una ni baki kili en radio Fiji One ndo mai bit. In FBC TV, eu sei que betar mo tingira taro ni sapa matal mai se boi bin en tuto batar kini sau. En bebo no tele so se indui ke poka indui. En boi bi na kena indui. Ya, pombo teni ndona wika na sare wawato kana mo ni telefon. Nondang ono tigo ni vital no, nondang ono ni baki kel ni sambulo binaka. Ni bula malek. Ya, kau bula binaka talangana bulan. Ni nza saka chingana bukota taro. Go kana bukusa kani wai. Na isau na toron tana kana borita kini boka na karisini. Jasa bul kantona siangka ni isau ndo mbito kento me Poltek na karsini danalita ya kebuka umani bulia maendana ndam ngoy yani ngoy ula maendana ndam karsini na isa umbaga ndo sasule na jasa bulugan tona senda mai terbaki yani se rabna isa uran ni terbaki yani nan Naka, nawali besar na bota tarto ka may mambula. Kimdro na biokan. Vinaka ke buka sa mai bolia i vitili abo bakana go pamadal to kai liu ya iguna sinran le bolita kana diusan vulgando na sende esenin dona no mutumbu ikuna taurakina ke to lava katiko viu mbega na itu ni sau e buka tau na vanu e tiko kina no mustoa e wili kina na vianu Ona ge kerenga na no muni na ban telefoni menenge ngirte ke ani kine wike muni na isau ko kito ambiu ta verto na yani balat ni kito sa taura na isau ni kana baka unan ramo ke baka indonan ramo kauta o to na wanga me ada ni wike muni ko ya kito sa kata kauchitu santo dono balat ni kito lewat al chungana kana kau na ya na ya ina wanga ke baka kau na wanga ko ya kito ren kilaki ni kito ren taka na isau ni nomun ramu me ada no mustoa kena no mutumbu mengi ada sarra no isau indu ichiku na isau sangani na toto bata kena dio sangul kandona sende Naka, nawali besar na ibo madal. Turun tahu ni satu ron na itu ya. Ron kiringan no muni number di telepon. Nabitu walu. Bitu save all save. Ron itu kun talaman dami bondu. Bitu walu. Bitu sangbulu all sangbulu. Dono, nawali besar. Ngai bonde tiga ni na nomuni siana isau ni nomuni bota taru. Ena nondang nunggu. Kibini na kanda na ndo bato mai kiba itu na bota taru na buni bital no. Enda rongo to kana nondang nunggu ni gitar to mena namuri telepon na toluru sei badio nan rau. E na bitu toluru dio sei bondua. Artu tiko na matambo sini isau. Rauni rutu na madal. Ena nonda ngauna ni bital no. Ena nonda iwasin ngungu. Nderi bina kakimro na biokan. Mendo tel mandani dengu legalek. Ni berni na gaiba kurita liti ko na bital no. Ena ngauna boro te kiongo. Nonda ngauna ni baki keli na radio Fiji One ndo mo viti. Kaya na FBC TV. Nandang ngaw nati ko ni Baki Kelly na Radio Fiji One ndo mo viti kaya na FBC TV. Sa nandolo to na telefon ni bekim ni kanda nando ba to mai ke bakay tiko eso na ba taro na buguni ulutan en david talo no to kina nandang ngaw nongo ran ke taro tiko mai na nabani telefon na toluru ro sai ba na raw ke na bitu tolurua viwa sai bondo. Pompote ni ndona kanda sa wati ko ni sambulo binaka nandang ngaw na ni Baki Kelly ran ni kirito nga no ni nabani telefon kina bono ni ngiri to mikino. Ni bula binaka. Wa mutana ro na bulan dekai. To chana pa tarong ko enian. Baletana drum diesel. Mesa ko drum refill. Mela ko isu mela me bangko enian ni kor. Ani dibitan pa na sini saw.
Naka na bata taro. Kimro na kan? Vinaka na saunin ramo ni karasini sena diesel sena premix si ano kimni narani redanga na nito list ni sauniaya nandong beauty ko na nito website kasi nga nando sulci ko bebera na turangan ni koro. Na saun waso sar kiraw na singren sulebe kimni na saunin ramo ni diesel go balata ni enati ko nga na labe ko sa tambaki ti ko na nito Facebook na bola mata wata kina website. Kaya karan kere nga be kimni munira ni reda nga ikan ni betar nga be turangan ni koro. Doon message ko wana nito list. Terang matanggal rin kira nga naman ni namba ni telefoni. 7865755. One total? 7865755. Dono nawali besar na bata taru tong mai nandang ona tiko ni Vakikeli ke bagai tiko na bata taru namba di telefon da tolu roro seiba dio nan rau ke na bitu tolu rua diwa seiba dua rau tiko na ibole silesi mai na matam bosi ni sau rawa meron na somo tiko na nomani bata taru na kanda nando bata tong mai na nandang ona kimro na bio kan ke bagai tiko tale sona tuku tuku na bia baritaka en buku ni ulutangan da bital no tokina en nandang ona. Vinaka, begitu na matambos ni sauniaya, donong una oso sa sarve kito ngo. Belata niyo kito sa may barita kito, ben donon dolon nan raw kede na yaya kito na may rita, kito may yan rawa toka. Kito na kiresar na non rabe buke, kito le donan raw tonga kito na matambos kito na dagdag kito na matambos. Yo kito na kiretal tu haber na leo ni Vanua. Kaya manindo na Vanua ni ngolekin nile boli-boli ni Reda ni singi lutu somu na sauniaya. Yo kim ni kila indo dono me lutu somu may na announcement ramay idaka. Kaya nga bikim ni muningi may wande o takatiga ni Vikito na nito ibales lesi nito ndo wano ni volvola i suba lautoka bat kay lambasa. Ni ranimbita talanga amay na nom ni kunro sa na nom ni loma tartaro bina nito wala mata sa ni raningirit kito talanga amay bina walu diwa ruan dua dio dua. Kito kila bina ni nandrendre ver na leo ni Vanua mera kila sa na ranimbita bada bina non kunro membalata na to susombo ni sauniaya yo kito kira nga kibukartura ira ranibita tartara may menda taka bata meran di kituro yan rabasara babinak kinang. Nangunisal labin na kandundo ibu kan dinindin non rakawin na nando boli-boli. Kaman da kaya kaya rarita ni siyang ni Wisaw si na isuniaya. Kito sa bitasara na nito santo na nito daran ka na app vo kito sa bitati ko yo kaya iranarani bita may nanonra kun ruben na internet chung na fccc.app era na rani bita may kina chung nito wala mata na Fijian Competition and Consumer Commission na Facebook na nito ndui namba ni telefoni suba na walu diwa ruan dua berto ilaw toka kimnira ni witar tarakina na walu diwa dua ono rua tolu berto may ilambasa kimnira ni witar tarakina berto na walu diwa dua ono rua va merara ni bita may kina non randu ikunro naka nandang ono tikuni bital no ke ba itu na bata taro en bukni ulutang en bital no tokin en nandang ono go roninga bata taro to mai en nandang ono ni bital no ni sambul binaka nandang ono ni Vakikeli zalbina wakabila wakali buni wakanda tina bakasa man tambani woli na ma kaguna kan kuwa na wali buni warara matagi mai na bika buni tentu kame roraki na nonda bonongo biti menda kelati wesen raba nonda meraka se raba nonda numiado duanga na wakatutu na kitongo imba na busaka ni sauniaya na binga ona kede ni voli ni welfare na morisingo imba au kerenga ne mundo cek tangamanda se shona ngauna itumbu zake na ngauna ni voli ni welfare na ngauna sini voli kinna welfare lutu sartumira o morisi nungu namba ni telefoni ngo 761 2651 ngonga ko eroni kazia ya natutumba
Naka na wale besar na bata taruh tong mena nonton nunggu. Kemudian na biokan. Vinaka eroni, tu sata ora ti kuna nomuni namba, santo talana itu kere-kere, ke wakai Vengona ke tembe ke tento lei voli kina vana nomundo kani social welfare. Keren laura talanga na itu list. Echiguna na itu uyaya ko kitu lewa. Okala o katsar shunga ni ngona yaya ke mni voli anga vi madha warua. Sena vi vula. Go ereni laura saranga na itu list echiguna itu tambana mai lautoka. Echigo talanga na itu vagalesi lesi emba. Era ni vakau ya nikina mer ni kem ningele reida be verto na val ni bola ko chukina I videos office ko ya e chukina indona ni to valesi lesi ren vakau ya nikina na ni to isaumbe ni ya ko kem ni vataronga tingumai dovina kamoni tukuna saranga verto na BMH ko kai chumai o max value Untuk tukun seranga ki nango na isau ko lava kiani no na nitu tambana endondo no merto volita ka bana isau ya ke baka erto sian be volita ka ke sa sivia ki tu sananga ka bana nitu ta ka ba enforcement Naka na wale besar na ibu madala yang nonton ngau ni vital no ke baka itu na bata taruh bikin ni nekan dan do bata tong mai na berita lebu na tolu ruo seba dionan rau ke na bitu tolu rua Viwa sebandua, kemudian kan dua tal mantan dengu lelaki yang ngono baru taki nonton ngono di pagi kili na Radio Fiji One nanti mau biti ke na FBC TV. Nonton ngono tingo ni vital noa en nonton ngono ni baki keli en Radio Fiji One ndo mo viti ke na FBC TV oti ni wasi ni nonton vital nongo kemro rebe kan rosa kai tigo ni kaboka tigo na nonra kawai nando boli se na nonra kunru na ngoni sala en ndo no memori boibi na kena bimbi na resiti Vinaka na wikito na matambos ni FCCC Nindo biumay ndo na kundro kito ndo kerer sa chingana la ni vanua ni kote tiku may na resiti ke mani ni voli ni kerea veto ke nisto misulia may vikim nindo ako pini resiti so mananga nangunango pero mananga sto era tungo nonda veitol ningon salangon wanonda tiku kina dari da rer singdo ba kawai kina misulia may vikim na resiti yo wikito ni tolawa na vengo na iko volia kinando na yaya entiko no mdondo no mo tora mai ndona resiti ke senga no na tavio tau kinisto mesule mai vi kondo na ko pini resiti kona resiti tal ngaya ki tondo tora ke mani ki erna leoni vano era kaini saule na yaya mai vena list kito sando solieti ko sena saunia ya kito salava kayani e vi via da ke mai na ka ko esoma vena na stoya Kita untuk keranga ver merkoti ting mana restit mera ni vandi nentina ni soliber na sawele busara mai bina saw kito salava kayani. Na resite ndua ke manin renre na saw ni aya matanga ko rendong bitatu binandra du istoa. Ngor ko rendong bitatu mera tambah kamandanga rasolia mera ko tatalngani ve kito. So na tambah na resite sonono ko verna kwartiko yanu erna invoices so chuna receipt ni kusa volia chuna invoice ni ko kere mai na dabna sauni ya ongo ya talenga iti ko ve kuna ndondo no mai ko kere me solia ni ve kundo ako ke sing ndo ako pisoli mai kimni rentur sangata liwon ningir tang mai ve kito ni to na mai ve kito ode na tau kini stongo re vanden reta ki ve kimni nambula na wali besar ni pomadal ndo talena kawai mai ver ndo boli Voy que sa ori de timbe ni sabi so nasionia ya nasi ngobuli politikin. Or ni kere berto nito kini sto merto bari tabi ko na itu bos na list ko tiko na mundo matambos se ndo warotak. Yo entonto no na vez to quede que lava tiko kito na kena saunia ya ko ver na basic food items. Ner na vez to ya na tiko vera na nito list. Ando soliwa wo kitiko ve erna tau ke ni stoa era ve stoa lele busara kimni kep kanina rani kere verto
Ortona raini sule mai ve kimni muni raini reida. Me toto wati tiko na kan kito salava kan tiko mai na casa tamba kiti kongori. Na ve shelf. Iya. E no kiri rito nito kinisto endo ni merito na solia. Ortona raini waka raita ka veiko. Me orto warita. Orto raini waka raita ka veiko na dava na saunia ya kito salava kayani. Iyo hira talangana raini kerea mai ve kito. Nito tambana me kito raini wako taya ni veira na dava sona saunia ya. Kito dak taltinga ba kira na ortona ministry ni tauke. Kito dak wati kira na tauke ni turang ni koro maksudnya. Irna dui turang ni koro. Kito suliati ko ver na copy ke ni ve list. Kito lava katika ina saunia ya. Mabina ka magkuriangan na pamadal ni nung tokan ini onangole ina ve supermarket ona rede tu kina endo ambek na nito bata kelkil na nito logo ena boleh cuki ni kito lewana isauya. E kala marun e kala sungani nito logo ena vata kelai bekem do ini ya na mata le ya kito lewacho na kene isau. E verto talangana tau kini sto kona durungor verto MH. So max value ona reda na screen tu sartu ngawango iliu. Na screen ya na parita chungani itu list. Na kena na nito bako ko wata kamera kila na ndau voli na ya da bakito le wake na kene isau yang me boli tak chukina na ngono ko durani kina mo le da kawana no mo voli ngo endo na lawa e lava ki veira me rambita na list ngo e rao talanga ni kem do reida e na chuvango vi kesha endo na list e na pia baba ko to basang vol kalima na page yongo na list ke ni ya nga kito le wa bet ni ado kina na vi wai ke de saranga kito ko endo dak ngo na basang le wai e na margarine mandanga le wai na nambata na suka ko nga ni kila ni volie chiku vi madha warua betal ni wakati chiku as basic food ko ngore le wai tal shingane keni sao Mambo tinindo na wikanda sawa wati ko ni sambula nandango na ni bakikeli. No. May na batataro. Oi. Nandango na ni bakikeli. Ni sambula. Ya, mambo tini simberi ni boro na wikando ya. Ni sambula minaka nandango na ni bakikeli na radio Fiji wana ndamo ibiti. Mbula. Sambula. Yondonga na taro ngori na via ya kedindo batula kena keni sau si chinga sona ya karua nungu taro vara ke sona wongri tunga ini ame sona bulu taki rondo lak cuma paka me delivery mai nondo sonya ya ke chuki zake irsen tala ni bari city na kita vitar tarmbagen babal Rani kering ana nomuni number di telepon? 718 4557. Rani bukan tu kata telepon? 718 4557. Naka artu naga bitar teren matambosi ni sau. Kemdrom na biokan mimida betongan na vital no nabi bukan titing ngabir no ikan darun dobo tomai kabuakinan na taro sa ngoli tumu ya. Bina kona erua mbeka ti kona nana taro na nandeleni vanua. Kona mate kona basic items na tapos so kito lava ka tiko tapos so na saunia ya kito lava kay na matambos ni FCCC. Evia lebu toka kwa sa tukun warita kanan gutoka ni kona mbata na margarine ya kito lava katalanga na sauni suka na falawa na rice pateta na garlic na parasa na susu kwenda ndo ngunuba kwa susu pauta susu liquid wakatalanga kina sauni na tinika kina tinroka list mbalabu sara kaya baka ni ndoy na kopi ni gibra ni tartar nga mayo kito raning girit kaya muni talaga na namba ni kinin sabar taktik mayam kito gibay tartar ni kin bagito wako talaga ndo na muni kopi. Mina na kene karuanga ni no mutaro membaleti ra vaka uten na no muyaya yani ano Masaba madala tagati kona kena tagata kena isau me adusar shivina yani ano wili tigo kina na kena vaka se delivery ya keba ka sa sauma o koya vaka utachiko yani biko na yaya
o koe sa taura na isau ya. Sa o iko sa lai taura nga na ya, kene balambale na kene isau kitu na taka me ado sarene vana no mustoa. Sa na dona no mutumbu kita umbita chiku ikia, iyo ke baka iko na numa niko sene anga bega mo sau mo bua, vosota ya iyo ko yang mo na sau mo bua. Bet ke baka senga, ke baka sene bako tai no ko me sau ma, o iko na lako mai mo me kauta me ngai sau ma. Ya ambek ngana va madala me. Ya be ko voli. Be ko voli chu mai ve no dani no e. Bet na ke nei sau ke de ni ve ya me ado vana no mustoa. Kita na daga taka yani ya kitu saren kilachiko e vida na kena balavu na kena yawa ni no mu na lako chiku me ado no mustoa. Na vida na singa no mu na lako chumbe na wanga ve erto ve kento na we kanta to mai lawe na bo balavu to kombeka. Yo ke koe ke dengor kita usa daga tu ba nei saunia ya ko kita lava ka chiku yani. Na barita lewoni ki na bebuna so eroni do tariki na ke bagaiti na kawai se na nor kunru na do voli. Ni tu namba ngai suva na walu diwa rua, dua diwa dua. Mai lau toka na walu diwa dua, ono rua tolu. E lambasa e walu diwa dua, ono rua ba. Keren gai bei tartar nga mai. Kia sini matata na kena isau mbaleta na kena dau bakau na yaya. Gai bei tartar nga mai na namba e tolongo. Na wali besar, da bawa bina kati wali wubi akeneta bona yau ki sini kavika tiuta roi wali silesi mai na matambosi di sau na Fijian Competition and Consumer Commission mai na vital no tal ngaya na wali besar na nomro solian nomro ngauna monro mai ulang iti ko na ngono boroti ko na wali besar na borong mai no nanda ngauna ni Vakikeli and Radio Fiji One na mo viti kay na FBC TV na be kamu ni ombutombua ni kalunga tsakati